Akropolj. Još u vrijeme kada je Atina bila skup sela oko jednog brda, njeni stanovnici su na brdu izgradili kompleks hramova koji su nazvali Gornji grad, odnosno Akropolj. Oblik i građevine koje sada gledamo izgrađeni su u zlatnom dobu Atine, u vrijeme Perikleove vladavine. Njegovu izgradnju nadgledao je čuveni vajar Fidija. Na Akropolj se ulazilo kroz propileje, monumentalno predvorje koje je bilo okrenuto ka gradu. Na samom ulasku nalazila se ogromna bronzana statua boginje Atine, visoka oko 12 metara. Zbog svoje veličine mogla se vidjeti čak sa mora. U središtu Akropolja podignut je Partenon, hram posvećen boginji Atini. Sagrađen je u dorskom stilu i najveći je hram te vrste u staroj Grčkoj. U unutrašnjosti hrama bilo je mnoštvo statua, a središnje mjesto zauzimala je statua boginje Atine, visoka oko 10 metara, koju je vajar Fidija izradio od skupocjenih materijala, zlata i slonovače. Ova statua nije sačuvana, ali nam je njen izgled poznat na osnovu brojnih opisa. Hram Erechtheion bio je posvećen bogu Poseidonu. Izgrađen je u jonskom stilu,